Kajon Entertainment. Monggo lewat saja. Monggo. Selamat datang. Bukalengan Cafe. Mantap. Bula sepan keng oreng sepat keng asik. Kare garap seneng lokasi dedek aing mata pengrembang ngabestika anak seneng tak kuat pula manteng rasa mate manceng malo rasa ate pula sangarate karep mapunga ate tapi sakit ate malo rasa ate pula sangarate karep mapunga ate tapi sakit ate Kajon lebih bagus dubule buta tangan peta jika asal timbang lain aing mata pengerembang ngabesikan sana tak kuat pula rasa mate manceng kalau rasa ate joget mbak, joget remah bunga ate asik sakit ate malo rasa ate sini joget bareng ate remah bunga ate tapi sakit ate ayo mbak, bapak yang pojok masih joget-joget kayaknya. Ayo dong. Jonas. Melodi hantam. Oke. Jangan lupa untuk subscribe YouTube dari Kajon Entertainment Official, Instagram dan juga TikTok. Yang lagi yo. Lebih bagus dubule buta tela jika asal timbang lain aing mata berembang ngabesikan sana tak kuat pula manceng rasa mate manceng malo rasa ate pula sangarate karep mapunga ate tapi sakit ate malo rasa ate pula sangarate karep mapunga ate tapi sakit ate malo rasa ate pula sangarate karep mapunga ate tapi sakit ate Kajon Entertainment nyuat asik Be mbak panas panas pol